omunye uyaba nazo izimpawu umuntu enemoya isikhathi esiningi uyayisensa izinto ezingakenzeki kuba nezimpawu ngathi uyavisualize isikhathi esiningi kube ngazuthi uba nephupho noma wathi uba nezwi ziba khona kodwa ungabi aware baba abantu abadala mase befuna ukukhuluma nawe ukuze uzoyisumela impilo yakho abanqeni ukufaka umngani wakho understanda ngemoya ngoba wena uyazi basebenzise yena ngawe ukuthi aloku akutshela ukuthi uyabona impilo yakho uyenze njani mase kube uyena oba yiplatform ukuthi ugcine uyilandela imoya ngoba wena ushawe understanding yemimoya kahle akekho umuntu ongenayo imoya kwinzalo kadinga nisenza nakhona ngoba babamkhulu bethu babenikeziwe izikhwama zokuyiphilisa ezehlukahlukene indoda imbatha nonkosikazi wayo ephelele emshadweni ngoba labantu basuke sebebikiwe amathongeni ashadiswa lamathonga sebeyazana ingakho ubona masingena othandweni singashadile sidlala umahlukahlukana ngoba kuyenzeka mina ngizalwa abantu ababethandaza abangafuni ukungcola ngizalwa amano nje kade ngikutshela intombi yami izake izangoma eziphatha imithemini ngokuhlangana kwethu leli thonga lakithi kaNgcobo manje uzohlangana nentombi yami ezalwa ugogo wayo noma umayo isangoma esiphatha imuthi lizongcola njalo makufika le ntombi izombatha nayo mase kuba yithonge manje licreate ingxabano phakathi kwethu singabanganga lutho ngoba njalo thina masizohlangana ngizongcolisa ithonga kunomuntu nje othi mawuqala uthi uzwana naye uyizwe imoya ukuthi ayikhonezi ngihluke ngokuthi ngihlala ngqo enkingeni yomuntu angidayisi abantu bafuna into esheshayo manje mawuzobe ujikeleza ubala izinto eziningi kubantu abanayo imali hlala ngqo entweni ezokwenza umuntu athole imali mayese eyayisukumela ke lenkinga evala izinto zakhe wawumbathiswa ingcebo awumbathiswa ngokuhlupheka impawu njalo uhlangana nabantu abanamabhizinisi bakukhonzile ukhonzwa abantu abaseyintweni abantu bakuthembisa umsebenzi mase kufanele bakufake emsebenzini bakubalekele yini iyakuvezela ukuthi khona le nhlanhla onayo kodwa ibhlophwe yini levimbe le nhlanhla yakho ziyaba khona izimpawu zokutshela ukuthi wena kufanele ngabe uphila impilo ekude balekile ukuthi mawensizwa uhlala uhambe uyobheka impilo yakho uyikhonsult insizwa kufanele njalo uzophele inyanga ingazange ihambe oyihlambile ngoba namhlanje sidlo cheese namaqanda ayasithula